Mana ñawirispa kasun Diospaj qillqasqanta. Kay libro de Génesis capítulo 38 versículo 12pi. Maypinin. Unaymanta wañurqa Judá warmin. Chayraygu saqirqa wasinta kawsamunanpaq waq llaqtapi. Judá karqa wawan Jacobpata. Pay saqirqa Diospaj llanninta. Chayraygu pantakurqa. Kawsarqa warmiwan kay warmita mana creeqchu tata Diospi. Kapurqanku 15 qhari wawasnin. Diyataq wañurqa warminwan iskay wawasninwan. Chayraygu pay sayk'usqaña karqa kawsayninmanta. Riqsirqa imapichus pantakusqanta. Kutirqa Diospaj llanninman. Ima hatun kaqtinpis pantakuyninchik. Kutinachik tiyan Diospaj llanninman imaynata Judá kutirqa. Diostata suyasan riqsinata pantaykunasninchikta haywanawanchikpaq bendicionninta.